Yat ben kejing plibyang ya kayau kaput export import minta kesni hadau kilan custom station. Ki member ka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya FTCCM hene kesni kil ot ribbon ban pli ban sha ban penrung kali biang sha Bangladesh bat labut rinti ru iki kendon ka tanat ka kwat ka kya. Hakate ke jingpile biang ya kate ke jaka khayi kinong penyat kali kinong song dukan bat kipat ba kate ke than kiladap da ke jingkemen namar ki im jakpo na kate ke yau khapot bat geri Bangladesh bat kelapen pauru ke jing sngongo i usodar kate ke than. Halaga kapor nga kumu founder president jangka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya kapno ngidap da ka jingkemen ka bakrau jang kada ka sungi ka banta ka hendru tarik jang 15 Julai Muslim arja kuwe ba ya kayo jangi hangne hapwa Kamabil lam custom station lapli perdaya ka mentagasni ya kading ya khayi kaput hapdan kari Bangladesh bat ka India lengba daga seng inang khayi kabatit kum ka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya kamna ngidap daga dikemen ka bakrau bat ngai ngo bat ngai kublai ngai buram bro hamtat ya u DC beran jongi bat ya u SDO civil amran jongi bat ya ka kenak custom kapapet kapakmi ya kadingnya khayi paten hapden kide ki atau kiri hot ni kum kinong khayi ino hapden kadinduk jingkermen kabakrau nado da ubnai April namar ba kawanan shock kada kakam COVID-19 ya kejala kejongi bab ya kajingnya kayi paten ru lapun sange no ya ka lengba da kibor jong ka sarkar bab habang ipek ya kada ki sange jong kajing kayi paten kakta ya kibabun balang i parasnal pathau i parathan jong kada kadong rewar jongi bab ngikum kinayalam yang kaseng apa yang ngajing alam yang presiden rambak dengi sekretari ngilalek ngilaut pandai kan baru disi harap pratarik yang una ubnai me pada hadinya kan kedongi una kubur ba sapelai no ya gading hayi paten dengi pat kari Bangladesh pada hakalai tarik si sundan una permi ya ke hukum Batlapha sa OSDO jang kamerem bangun ailat bangin niyo banyak kayi paten biang bat kane kari Bangladesh hot niyo i kano iprasnal iprathau iprathan jang ada rewar dan dia jongi kita bahapden ngating kemen kabakrau namar kilala ban jadi ya hit biang ban ya imja injur lengba jong kane kajing kali kaput jongi batkari Bangladesh dengan kublai kerpare ya kinong yalam jong gaseng ibarasin kia ya kare kakam kabakta ya ka duk kasuk jong kinong kayi barok kibakan thuk bat kibak kayi ha kane kawan pot jongi atau ki Langos Concession Kamabil. Tenang kalian juga kompresiden juga negara sen. Ngada begis, kita begini kemen. Bangladesh orang biang yang dikitin hi. Orang kejinggiran kamsong tangkin hi, mulai habaro, pagi lang. Marga lajia kan dikitin walan chop jong kuliah COVID-19. Pengita begini sungguh ya sarkar bakla semua sangat yang dijemput di enam tinggi peninjau tentang yang ini tinggi. Kalau dijemput nanti yang kepala tak ini dari Ministry of Commerce and Industries banbut nanti ya ke SOP keba kalau ayah sini kena pergi. Tinggal sekarang bahkan mereka di yang ini pergi kan
ai kata kini Arab nomor gede gue ke kam ke bah ni sekali ke try ni im banyak try banyak squad ya kini ki motion ki Wolverstone ki doyong batui gue ki Denmark ki bang ila ban kayin nak ni kalan pot bat kani ke ajing kermen ya kini kayi ke ajing kermen ya ki driver ke ajing kermen ya kita ki bah don ye day bat kene ka kampi paten nomor ngi jadon makalain ke ban ngimla ban ong pengi intang mengi kena pi ndrei ka don kalain ke ba snok ter lagater ke bayade nadu kya ki driver ki staff ki nong train ta jom kene ka than ke ba trei bakta ha kene ka kampi jungi ke ba trei bakta hagte ki jaka ti mau ke ba trei ke banyak kali kebacungtukan ki badon gino ki benta ki staff ki bala ban tray kene ki lai kamen ni ba ki la imensim tingkerman scam ba da ke jingbut runti jongi ya kene ka SOP bala tha yangi ban but da ka sarkar bangila ban penyaj baik ya ti ya kene ka kampi peteng jengi ba kan don ki thut hang lo te bidu ko kor ngitip syai ba nginyele ban ngikubur ban ngikular yang sokar ba nginyele stom ban bud unti ya kadek SP bakala betha ba kunjuru ngi kerpat hangdi ya ki driver ki bom pacem la ban ai ya kini ki injection bakin pendek no ya kakam ai injection ki kena bagila ban mantre hangdi nang gila banyak kali nang gila banyak simeta hakile ka kam thai patem ban menta ngitip bakala koi hadu mrifo ni 1% ki staff ki balayo yo ni utika ba ngiyai kermen ba hadin gato ko ni singi ba kan kini ki nong tray ki batray hakile ka pot ki long 100% ki ban ai kene ka tika nang benta banjada na unik nyang dipam bakin yo ban ya trisuk trisan hakane ka phi bat kumju ru bangin ai ta gijing shania ye ki pai sing slong sung thau ba bunsin ki pai ba giting ya kane ka phi no mar ka dei ka ba ya dei ba arteligiri ngi ki India ngiting ki Bangladesh kiting ngi ndrei kaman scam ba lomba kane gijing but unti jongi ya kini ki SOP belatha yangi bakumju kejing ai tikna jong ki niki nong tray ba tray ngi ngin sala ban penyat baik penyat ti yang ngi tray ba ngiyo penyat tray suk tray san klam ka nong kejing tun batang na gende ga kitin ngismu skade ya sokat nadu ka office jong DC SDO ka custom office bat baro be do menta hang penyerap yangi konflik yang ia kena ke kampai